Ti surat ngentay ikan biyag itagundaway kat naggapo kanipagayam a Rosie ti probinsya ti La Union. Nakasang ti kapadasak ken ayat. Nagayatak iti napudno. Impaay ko ti amin ko iti lalaki nga nayat ko. Ngam ti Jack Macklon, iso ti pananglo ko na kanya. Nga iso ti nagsaksakitan ti nagam ko. Rose, nagamamuan nyo nga itinubyom. Ije syudad ti Manila, nanang. Hindi nang trabaho kami iti may sa faktorya. Kasta aya. Ay talaga napudnugan ka. Tadayo ti lugar na dito, ingam umay nakalatasar sa rungkaran. Wan, nanang. Talagang amin nga ay ayaten nak iti kastaonay ni Carl. Agkasar kami ko mga rodan. Ngam, awan pa'y maturnom mi. Rebeng na ko mga rod nga agkasar kayon. Tanay, nailawan kayo mutan. Naimbag no saan ka pa'y amasikog anak ko? Saan pa'y nanang? Amok ngamin adinak alilawan ni Carl. Kandinak panawan, nanang. Sa bagay, madlaw mo't anasing put tinubyom anak. Nagtanag ngagkungkulan. Manang, pata surat mo. Nagapuan na? Basta maatap no maamuam. Di namat inlanad itiruar ti sobre. Ni. Mailasin ko ti penmanship na. Surat ti nobyok da ito ay. Itaman pa'y nagsurat kanya? Apay nga ta? Oh, anyak imbaga ni Manong Carl ti surat na, Manang. Sana pod no da ito ay. Sana pod no da ito, Dennis. Kapay, Manang. Agkasal ka nun iti mabiit ni Carl. Anya? Awanan bain a lalaki. Manangan lilaw. Linokonak. Kasanunti mo na nobyam, Carl. Imbaga kung ti may papan kada kami kini Sara, tatang. Ni Sara ti kalaysak. Kasanunti mo na nobyam. Ikaasimad. Oray, tasan mo't amasikog, tatang. Carl. Basta ni Sara ti kalaysak. Taada nagsaritaan mi. Kalpasan ti kalay sami. Alaan ni Manang na ije Canada. Ket alaan naktumet. Anya? Ayayatak ti mo na anobyak. Ngam, mas ayayatak matgayam ti may kadwa. Ket inka kasarita na imbag tinobyam, Agpakawan ka kenkwana. Ipaawat mo na imbag ti sitwasyon. No saan ngagsakit tinagam na ken ka. Nagsurat akong tatang. Awag ako may ti cellphone. Ngam, ang mga no pagsasawanak. Diyak kabalan ti sumangaw kenkwana, tatang. Alla ni Manong, luklukwan na dagiti babae. Saan, Jean? Awan panggap ko amang loko itinobyak. Ngam, talaga siguro asaan kami aparay ti tunggal maysa. Nagsina kayon itinobyam nga imuna. Ngam aging gaita, jak pala nakita. Uray itiladawan nila kuma. Sana na masapol. Nagsina kami matlangan. Nagsarita kayon iti personal? Saan pa'y? Ngam, nagsurat akan kwa na. Kat winaswas min ti relasyon mi. Ingkayabanan ni Manang mo tamanganan. Di namat kayat, Nanang. Itay pa'y ngay ayabak ngam saan ngagsasaw. Pagmulmuling lang matlatan. Madanaga na ka. Ang mga nanya ti mapanunot ng aramidon. Nasakitan nga miniti gusto, Nanang. Ora sino matkit di Talaga nasakit ti inaramid tinubyo na. Awanan bain na di alalaki. Makitak lang. Ang mga nanya ti maaramid ko kenkwana. Ay saan anak ko? Baybay ang tayon. Di ka makibiyang iti dayta. Kaamang ano pa kay sang makam. Patsyak amay liwliwag tumutlaang ni Rosie ti amin. Nay, papanam anak. Ita ti kalaysa ni Carl, nanang. Anyat aramidem ngay. Kun, apay anak kapang lalaki kamot ti suot. Awan, inagla dumaray iti kalaysada iti asawaan na. Ay, pangasim anak ko, di kagar aramid iti dakos Saan, nanang? Di kayag danag.
Sanak to nga giskandalo iti kalaysa, ti manangal lilaw a lalaki. Dayjayan ti awanan paing a lalaki. Pagnogayam at talaga ti inlanad na iti surat na. Awan ti makaam-am mo kanyak ditoy. Taitaakla ang makaumay ditoy a lugar. Nagsakit ti naramid mo kanyak, Carl. Kastila ang kalakanakan ka, ti panangisukat mo kanyak, awadan ka iti bain. Ading, apay sangit ka. Lumangon ka dito sa unan Sige na. Lumangon ka dito Agoray ka. Mailasin ko ti adda iti lamisan dagiti agkasar. Tay kabsat siguro ni Carl ti paralista iti ayan ti lamisaan. Nagpintas gayam iti personal. Kan madlaw nga umimpay. Ladawan lang amin ti nakakitangak. Diyak pumanaw ditoy. Masapul ang makapanunutak iti pangbalis ko iti awanan bain a lalaki. Takasakitanan ti inaramid na kanyak. Awanan bain a lalaki. Anyat nagan mo, ading. Kin, manang. Manong. Anya ka di talaga tiyawag ko kan ka. Manong, wano manang. Kas makitamat. Porma ti lalaki ti porma. Iso manong, kunamlakan kanyak. O sige, sayang, nagpintas ka. Ngamlakyan ka man. Kan ikataman ti inyabong mo ahod ti jacket mo. Nakahod ka lang arudan. Sa mo pa'y pinarutapan iti kalugong. Saan ka kadi apudotan iti dayta? Saan, ading? Kabsat mo ti nobyo niya. Well, kasano nga mo? Agkakaingas kayo ngamin. Kasta ayan. Nasingpat-mat ni manang manya. Ikalay sana ti nobyo na. Ay na, kinapod mo na. Adda sigot a nobya na. Nung jakman amo, takil na at nagbaliw ti pulo iti angin, idi na amunan ni Manang Sara. Adda nga min mabalin ti ipag ko, ta adda iti abroad dagiti kakapsat na. Kasta ka di. Ang mga lokal pasan ti kalis, ha? Agkuyog danton amapan ijay abroad. Anya? Anyat plano yu itangay, ta nalpasan ti kasar. Umuna nga lang ni ipag ko ni Sarah J. Canada. Kalpasan na, sakto mo ti alaan ti asawak, tatang. Kastaya, ket iso ang around. Kaano nga iti ipapan ni Sarah anak ko? Kaano nga Anna, text. Sino data ka text mo, Jean? Tinamamok atumboy idi kasaryo amanong. Inala na tinumber ko. Text mo din text kanya. Sapay, nagkulit. Kita mo Amang aglawan ka iti may sa atumboy. Agadal ka kidyan na imbag. Di mo pa ilay kaskaso da kita text dita. Iso nga rod ajak ikaskaso manong. Gam talaga adi nagsardengan. Ala, umawagan. Yag mo man tahasak ti makisarita. Pagsasawak man. Hello? Hello? Agsaw ka? Inidepnan. Naglukon day jay. Balasubas. Awanan baing a lalaki? Manlaki biyang? Awagak manen. Tamasapol ang makasaritak ni Jean. Hello? Agyaman tan sinong batang? Adan sa kay tayo na. Ni manong kinakasumban. Agkita ta ko ma, Jean. Please.
Kailaw ka ang makita. I love you nga, Jean. Please, agsarak ta ko, ma. Sige, muta na. Patgamtikid daw ko. Agpakpakaasiakan ka. Uray, mabit lang ti panagsarita ta. Kontento akon. Basta makita ka manan. Dennis, binulad ko ti sapatos, pantalon kan jacket mo, ha? Agraman kalugong kan t-shirt. Manang, nagpapukis ka mo, ti pukis ti lang aki. Apayak sa ti pormamitan. Awan, trip ko lang. O sige, tarong marat. Adda kasi narak ko. Asino? Tay mag. O sige. Apayakas niya matan ni Manang. Papanan ni Rosie, Dennis. Ah, kasi tila nga naman ni narimwar. sarakan na kanot yan arman na, nanang. Arman? Talaga, desperadan ni Manang. So nga, agbalbali na tumboy. Oo na yan ni Manang mo. Tilar aramidon nan itibagina. Ay, una yan. I love you, Mat, Rod. Aklunin kan. Tamakitak mo ti kinapod ng kanya. Agyaman ak, Jing. Agyaman ak. Kayat mo ta, agawid ta ijabalay ni. Tapno, makapasyar ka mo't ija lugar mi, ha? Ha? Diyak nagpakata kini tatang. Saan na masapol? Awagan tantulangan, nadatan ijabalay. Aywan, ni Manong mo. Nakapan ka din ija abroad. Inalan ni ipag ko ijay Canada. Anya? Rosie, asino ti babaingin sangput mo? Naubihak na na. Anya? Kabsat ni Carl Dayjay. Kayat kula pagibalsan. Iso nga aramidak ti kastoy. Anya? Nagloko kan. Pangaasim ka di anak ko. Saan ko maatilar aramidem? Maasyan ka kumaidya ubing. Diyay kabsat na tinagbasol. Isukat ti pagibalsamon. Nanang. Isardeng munti kastangar aramidem. Agbasbasol ka laan. Nanang. Kan maysa. Uray ko nam apagipapasam iti sakit tinakam mo ti kabsat ni Carl. Awan mo dito'y dadya akal. Di nan makita tar aramidem. Kan saan mun amay subli tinapalabas. Nanang. Isungag panunot ka kumaan na imbag, anak ko. Sana tilar aramidem, tadakus ti kasta. Itulod ka nga gawin, Jean. Ha? Apay, maluman Kulak man no inton bigat ti awit ko. Sige. Maturo ka nga ro diti balay. Ngam, saan ta nga kaida? Ha? Jean, pasensya ka na. Pagibalsan ka kumalaan. Kaya't ko lang ay balas tinaramit ti kapsat mo kanyag. Isu nga aramidak ti kastoy. Ngam kinapod no na. Sa anak atumboy. No di kat, may sapod-pod no a babae. Anyat kayat mo asawan. Anya? Insalaysay ko ti amin, iti kabsat ni Carl, Mr. Lonely. Kat naawatan nakmet. Manipodi din, nagbalin kami nga gayem ka ni Jean. Pinilit ko ti mimangon manen. Kat nakailiw-liwag akmet. Kat ita naragsakak manen. Di surat ngentay ikan biyagita ket naggapo kanipagayam Remela ti Ilocos Norte. Kastoy ti linaon ti surat na. Dear Mr. Lonely, nasapaak anagayat. 16 ko idi nainlava. Tapno nalawag ti amin
Rugyag tiyag salaysay, iti agayan ayat kami pala ang itilalaki. Anak ay nilabak iti kastahunay. Remela ading, adda natakwatag. Ha? Ala, pastor ka nakpay, tapno may bagak tinakitak. Sige, umay ka nga ron. Anyat kaya't masawan man ng fe? Ni Federico, tinobyom, at damot gaya man asawa kang talong anak na. Anya? Saan? Saan na pudno day tamanang? Pudno ko naklangaruden. Ay na, kasinsin na gayam ti kaopisinaak. Amo na amin a detalye. Diyos ko. Tinasayaat, tinobyom amismo ti pagdamagam. Kat no mapanagnagam, sinaamon. Luglukon na kalaan. Diyos ko. Naglukon day di alalaki. Wan nga rod. Kung naktupay kat, madlaw ngamin nga da pamilya day a tao. No nagsapan tumot anak ayan ayat di kabsat mo. Ket, ayan nan ngay. Rimor sinarak na tinobyo na. Bagbagam ubing pay ni Ramela. Masapol sinaanan day di alalaki. Tamadadaan lang tibiyag na kenkwana. O anya, nagsarak kayo tinobyom? Apay akastay manang. Apay ano pay nga inayat ko iti kastahunay ni Federico. Sumatan ti pan nakatakwat ko iti kinapudno. No kasta? Pudno. Inaklon na? Wan manang. Wan. Anya ngay, di husto ti kunak? Anya ti aramid. Ni, anya kumapay nga. Sinaa mo na. Apay, kayat mo, akabit kalatan ni Tegnanayon? Manang. Ay naading ko, sinaamon. Amok asaan akas ka rin at ipapaarami ko ka. Ngampatsyak amaaklon mong tumutla dayta. Diyak kayo nga nanayon akas na ti kasasaad mo. Iswa pang nga asim kumaading ko. Makisinakan kan kwa na. Nga asim. Doon na bulan tinapalabas. Awanan ti damag may papan itinobyo ti kabsat mo. Awan mo ten. Diyak mo ten dinamag iti katrabahwak. Kan awan mo ten ti ibagbagan ni ading kanyak. Amangan no makisinsinarak pay lang, mate. Saanen? Nagsinadan. Natulnog mo't nga rod di adim, bakit? Wan nga rod. Day tamot ti panggustok iti day di akapsat ko. Taamin nga bagakan ko na, tungpalan na. Ay, kaasim at ni Remela. Linuko dapiman. Wan nga rod. Ngam sana bali. Talaga kasta tibiyag. Patsyag ka. Mapalabas ng tumutla ang tikasta parikot na. Ubing pay mo? Mailiw-liwag ng tuday dyan. Remela? Apay, anyan tapos kasama ka na. Mana? Mapan kamin mga opisina kini manong mo. Sikanti makamu kadagiti kakanakam, Uwan, mana? Ay, unay daytan. Apay, ayan. Masikugan. Ano niya? Agtalo na bulan ti sikog ko. Manang kasano akon. Sapay nakisina akon kin ni Federico. Ay. Anya nga rod ngay. Adaditan. Kan, anya ko man nakisina kan. Awan mo't lati may tulong na. Lino ko nakalaan. Man. Alading, di kagtatag. Saan da ka abaybayan? Mabuti nga kadanan ng kantatan. Ang mga noan niya ti aramidan da kanya. Bayam ta siyak ti mangilawlawag kadakwaday ti amin. Di ka madanagan, ading ko. Remela, ading, dito'y kan ngagpasngay. Agawid kan to ijibalay, into nakapasngay kan. Uwan, mana. Ang mga no niya ti remidin dananang kan ka. Iso adi ka pa'y lagaw awid. Agawid kan to, no nakapasngay kan. Nagbiit nagsubli ti sigod apang magik. Kasla sa anak ko na ni manang ko. Aday na, husto da ito yan nasuot ko.
Rumarakon. Oray ta day off ni Manang. Ibatik ti anak ko kan ko na. Tay nakagsapol iti trabaho. Barang adda mastreka. Adda ko mamat na pintas amastreka. Ta nakababain kini Manang ko. Pabibiyag kami iti anak ko kadakwada. Adamit nga minan inala da ababaw nanda. Ha? I-text mate ko ti umawag. Ala, itaman pa yung umawag da ito eh. Sungbatak. Hello? Hello, babe. Ay, may ganito yan ako. Okay na. Sika? Okay lang. Naglamuyot kayang timosas mo, Ramela. Oray mat sika? Ayan mo ita, babes. Agkita ta ko ma. At kita ritili. Ha? Agkita ta. Tapno makita ka man iti personal. Please. Sige. Total, adda ak dito'y plaza. Sige. Agkita ta, Gabi. Nagpintas kagayang, babes. Saan man? Si kakit di ay. Jaklaing pagaro. Nataer ka matgayam iti personal. Kan madlaw na simpat ka. Orisi ka. Madlaw ang nasingpat ka. Nabaling ka din nga itulog kanto nga gawid. Tapno maamuak ti palayo. Tapno amok to di pansarsarong karakang ka. Anya. Please, babes. Sakpay na. Adapay kayat ko nga ipudno kan ka. Kat adakan kan, lumaaklon nakpaywan na saan. Numaamam ti kinapudno. Adamot nang itulod kini Ramela. Asino day jay bakit? Textmate na ka, no? Anya? Amangan no mailawan manen. Baro ka no pa'y mat da at tao, nana. Amo na ti kadat anak ni Ramela? Uwan. Impudno ka no ni Remela dayta. Kat maaklon naman. Ay kat sapay ko mga rod tasaan namat alukwan ni Ramela. Uwan nga rod. Lapdak ko man amakiin na yat. Uging pa'y mat. Sana dakas, bakit? Bastagan an nadlakit di. Nanang, mga sawa ako. Asinaw ti asawaan. Tagakabangibang nga ili, nanang. Ay nahyam among tupay Gabi. Iti kasta, maam-am mo mimat iti amam. Wala nang. Ipasyar ko to dito balay. Nasaya at mat no mga sawan. Ang amlay, ang mga nusa na naruam itirigat ti asawaan na. Makamumatan Ay saan mat siguro? Amumatan ti tipo di anak ta. Dagitay laang simple a babae. Wala tapno mapadasan na mo ti agpamilya. Mga sawan no isot kayat na. Ha? Nanang, iso tinobyak ni Remela. Remela, iso ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. Damat kadwayo nga ubing. Sino ngay dayta? Anak ko, Nana. Anya? Anak? Anak mo? Ala, Nanang, pastrakan na kami. Anak na iti kinabalasang. Anya? Nay, kunak man no balasang ti asawam, ako nam. Balasang mat ni Ramela. Naanakan lang nga balasang. Anya? Itulod mon nga agawid. Jak kayat dayta a babae a paraken ka. Baro ka? Disgrasyada ti asawaam. Apay, di ka mabaen. Katkatawaan da ka dagiti tattaaw. Amo matan ti kinauyaw dagiti tao diti lugar tayaw. Ay ayatek ni Ramela, Nanang. Iso ti kayat kong asawain. Ay basta, jak kayat. Jak kayat. Uray anya ti mapaspasamak. Basta pagawi damon, kat di mon subyan, sinaamaon. Kasanon, Gabi. Di nakmatgayam kayat ni Nanang mo aparakan ka. Saan ani Nanang tagbali na tubang iti panagasawa ta? Ilaban ka, Ramela. Agkasartalata. Kasano? Agkasarta iti oray huwis lang.
Anya? Ikasar ka ta ay ayaten ka. Uray asino ka pa. Ket talagang arud anapod no day a lalaki. Ta ingkasar na pay gayam ni Remela. Uwan nga rod. Ngam saan ka no akayat ti inana? Anya? Sa bagay, madlaw na singpot ni Gabi. Isu nga man problema. Jay laeng inana ti parikot. Pasensya kan. Nainit laeng ti inabanga kapag naadanta. Agsawatan, sungagdan natan. Di ka mat mabalin na yawil iti balay. Ta amom matan ti inak. Amang ano panggan na kay ti saan na sayaat. Okay lang. Nairawamak itirigan. Agan anos tapay lang, Remela, Wan. Wan, pasensya kan Gabi, ha? Dua kami iti anak ko, abiyagam. Kasla anak kumatan ti anak mo. Iso nga awan problema iti dayta. Talaga anatang kanti ulo di anak mo. Nagado ang mabalin na kaasawa, day jay pa'y ababae. Mangibabain. Iso nga rod mati ay ayatan na. Anyat maaramidam nga Maag-alalaki. Masurunak. Oh, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Gabi, masikugak. Talon abulan. Kasta? Ay, nagsayaten. At danton arakta. Wan, agdadagsanak. Ala, agawid ta iti lugar mi. Tayin ta sarong karandananan. Kasanon no di naklat na maaklon. Kastilangan. Uray siyak lang pa iti agawid. Tayin ton makaanak kan. Ison ton ti panagawid ta. No kasta, agawid ka. Wen, siyak pa lang. Tayin nakkumustaan ida. Magagaran ako namang ipagkaamoy ti kaagdan ti apo ko dananang gandatang. Pare, ikorbam ha? Napardas ti boss iti malikodan ta. Umayan! Gabi! Apa yung pinanawan na kami matuniti agbalin nga anak ta? Gabi! Ading ko, awana. Natayo ni Gabi. Gapo iti pa nakadisgrasya na. Ala, guston. Makapadakis kan katikas tata masikog ka. Guston, Remela, ading ko. Nasaktanak, idi mo na. Nasaksakit manan tinariknak, iti may kadwagon daway. Taawanon ti lalaki, nga inayat ko iti gusto. Nupay kasta, aday mbati na, apakalaglagi pakken ko na, nga iso ti anak ni. Naipas nga ikon. Pilpilitet tagbalin ang naragsak, para lang kadagiti dua nga anak ko.